isini cause isithini bese kuthimba impilo yamfaka kwithiza wayithola edonsa iphilisi wahlangana umqomo ayibona imali udonsa inkomo bese ishana ngedona nasedladleni bembongo wayeseqala ukukhawateka mayosipine senebhadi mayengalimalanga vele amosho kanye adlala isibaxu shabo ya azange aphele moya usana bathi uthatha idecision yokuthi aphathe khona ekhasi ilapho eqale khona inkinga ilapho eqale khona ukwazi umakhelwane ukuthi usana ukufaka ukushisa isho wakhipha imeda ngasekasi wasephathi ibhiwa ngasekasi bahlangana befuna ukumkhipha ya azange asistrese nakanjani boy but still ukhanda iplani wahlehlisa nabangani boy ashintsha amehlo sana agcwala igazi wakhuphuka iqunga hlele phela uhleze ephula ikhanda khaxa izwaka usana uphenduka ikedama ngempela ilongishi iringa ngaye everyday ngiyakutshela mobhayizi uyakubolisa kodwa ebusuku uzokubheka mara usathane uma ubatha simali ukhombisa uzwelo ya indaba ipheli lapho cause usana ugcine senezithe ngangolwane ya wasuka umsindo washo ufaya kepswathi nami usane sathi ikhamba kabhodanga iluka leli